seng go sha bohloko gone jwa le diaparo tša ga mama as we speak e be di sa le gona ka mogolo o sa di tlemile ba re fele taelo ba re gaše a re fetše apola rena ka Bakersford ba re gaše dikobo tša mama a sa nka di gaša and pele ga dikapolo o tša dikobo tše ba di tlemilego tša bošego tša mama ba re tša le di berekiše le di letetše kapolo yena wa di tša wa di apara bošego ke a mmotša kere wa apara dikobo tšena ke kwa go tonya ke reng ka bommaga sa phela kobe ne o tlo itša kae ka rene e tlo ba e berekiša ke yena wene o re o kwa go tonya ka moka rena re kwa go tonya gona dikobo mare o kgetha go tšea kobe go baneng gore batho ba bagolo ba itlemme ba re ya re e berekišie a re ba ka peka ebile before ya dikapolong ngwana ka ngwenyane wa tlo re mama gape monne ka mongakong o ripa bana o ba ripa ka legare le le teng wa di ripa o ripa bana wa di ripa o ripa bana ga ba o retse leswele wa ba theya o ba ripile mo hlogongpile maoto ke ngaka because why ke bolela so papa ka nna ke ngaka kere a ke ra gore a buti yena ke ngaka cause o thuša batho ka ditaelo tša gantata o thasitswe yena a ke tsebe gore o thasitswe ba o thasitswe ka nako a sala sepela 6 months go mogekoloe go ba jwang a ke tsebe o mara se se leng gone be a theya bana e ba theya bana ebile batho ba ba alafa kgone ka ba re ba kae ka nokeng go ba tlhapiša ka digo kgone o tsena ka moga ya tše taelo ya gantata go ntšwa le taelo e teya e gona seaparo sa gantata se se teya se gona okay ka diaparo tša ga mama le tšone o gana ka tšona a di gaše ke a mmotšhekela a re ba ka dikapolong ba mo fele taelo wa o sa gaše diaparo tše ka mokana cause o tšere kobo ya bobedi jwale alright a re dire so se re go file sebakanyana nako a rena ke nnyane le kono ne ke kgopela buting ka tla dule mo a tekarabele nko o dule mo laganyana sese eno re abuti a dule mo abuti le kae a gona molata a gone bothata go hlokega molata o ka batamela ke eno ganyana ditaba šediwa abuti ke ngwaneno o ee ke ngwaneso okay šuo wa lla o re gone ditatofatšo a ke tsebe gore mo gongwe wena o ka re fa letlhakore le lengwe le o le tsebang abuti ka rena re be re se gona ka nako eo so mo gongwe o ka re botša nnete cause ba re ko wena bo ema nthumašo ka bogolo ya no ke lebogile nako e le kgonneng go ditshwenya la mfounela la e le gore a kere ke sa tsebe gore go na le dikhamera mara ka hwetša monyetla wa gore ke nagana kere ke nako ya gore ke hlatswe leina laka le gore tše dintšhi batho ba ka thušega ka tšona ba banga ba di bona nna ke leboga ka kudu nna ga botsa ke tlhalosa gabo nna ke nna Robert Mabusha Mogoshi then mogalajwe a galapa nnoši o legile ba ga mosong well a ke le mo a kereitše ke camera o magola ko sa phela ya belegeng mmane ke sa na le bo malome ka mo lapeng ba ileng bo malome ba mmane ke sa na le borangwane ka moga Mogoši ko re ga botse go hlatholla gore go tla fa e be le mohlomong ke ra gore ga ba ka e bona e se ka ba ba tshwenya maikutlo e ba fihlele ga botse ba tsebe gore mohlomong a ka tšwa ke ba fetogela go ba se ka tšwa ke rata gore ke titirele bo ethatela ra gore ke re ka molapeng le ke golelang ka go lona ke a gola nna ke tlo ba Mogoši and then ke tlo ba hloka batho ba ka mokana ga bona go na le tše ke tlo dira mo bophelong and then lokologang ke tlo no bolela se se leng gona se mohlomong re bikileng ra ba le di-family meeting ra bolela ka sona ga gona selo se se iswa se se tšwelelago fa o ra ga botse mantšu a mang gore ge o ka nyaka mahlatse ya bohlatse jo bongwe jwa go tšwela pele le gore mohlomong o i-social working go na le bohlatse jo ngwadileng fase mara ka ge mohlomong ke tlolele gore ke na le maitemogelo a polelo goba a tlhaologanye ga ke tlo contradicta ke ya morago le pele ke tlo fo fetola tše go baneng gore mohlomongwe wene o bo ka rata gore ke thome ka tšona kere ke kwile gore go bile dilo tše dintšhi tše di bolelwago tše dingwe nna ke go tlo rata jwang mogolwake go boloka nako no ile ba ntšha thwi a kere ke nyako tseba gore a kere go bile diputšho tše di lebaneng ko gore mo pela o ka tlhokomela go ketima thokolosi ntšhi ya gore go ba le thokolosi e morobala jalo a ke tsebe gore le jona thokolosi tšeo mohlomongwe ke tše di romang ke nna kore a kere ke nita clarity gore ga ke tlo go fetola a re dire so
tokolosi a re e tlogele re ntšheng thokolosi a re tlogele tokolosi a re lebelele ditatofatso tse ba go latofatsang ka tsona a ke thome ka go butša le ngaka lena a nna a se nna ngaka a se lena ngaka fela ba re le thuša batho a se nnete seo a gona batho ba ke ba thušang mogolwake okay a ke leboge go na le ditatofatso tša gore ge mmago lena a robala lebile la ba le taba ya go uta ebile le tšo nyaka madi ao e leng gore o be a ntšha gona fao le ka no malomaleya ya a ke tsene mo godimo ga yona re tsene mo go ya mmene motswadi ja rena o hlokofetse ka 2022 ka di 13 o ka re be la boraro la bohlano la ntsheng go bosontse gore ke iše mosogano wa gae komeng motswadi ja rena a bereka ke re mogolwake go bo go na le mo ke be ke le busy ntsheng ke tlhokometse ngwana wa leseye ene ba mpatela 1.5 ke ra gore ba e bona le bona ba ya ba hlatswege pelo ke ya go leboga mokgekolo gore o kgonne go mpitša ka tla ka ba ka magago ene ka magago ke be ke sa phele boima ke be ke fo tlhokomela ngwane ga botse mafelela kgwedi o bo mfa tšhelete ga re be ke na le go nae mo ke be ke ra ke tloga ka magago ke e founela ke kopana le yona Jenfese ke ba rekela sa go sheba gore ka kwa lapeng go beletša go ja ba se ka kitima a re le hung ya mo go yona ke ra gore mogolo ka ke re polele re bea monte o bona ke batho ke nyaka gore ke se ka hwetse ke na le mo go baneng gore o ka re ke lwa le batho ba ba nthušitšeng ga ke tsene mo go ya mokgekolo that's why o bona re nyaka bohlatsi kore a ga botsa lefa le re nako a ke tse gore nako re na le nna ke kae mokone a ke re nto e nkgatlhela gore mohlho mongwe ke bona o ka re ga e tshwanele re ya tsotelela ka gore ba tšea di-30 minutes ke ra re mokone o ne a taba tše dingwe di ka diragalang wa gore mengwe ke fetse ka pijana ja nkimela a ke tlhatedile short mokgekolo mogolo a ke ko morago sa labang a tshwenya ke letswele ke gore letswele la gage le la ka mo le sa le la tloga nama e ka mo fase nako e telele a jula sepetlele a boa sepetlele a tla ka gae kwa sepetlele a palela ko go thušega letswele le le ntše name e se gona ka mo gae o ba a tlhokometse ke rena motia a ke ra ke nyaka o hwetse o ka re ke tetshema go loka o ba a tlhapiša ke nna letswele le mokgekole ka mo fase re mo pantiša ka lona go fihlela a thušega mogala jwa gagwe ka nako o ba a sa phela letswele le tšo kgosa ntho ka kwa teng ka ge le be le dula mo le go betse ka mofase le tšo kgosa ntho ka kwa mokgekolo tabeng ya gage ya go tlhabega a le ka mogae ga a tlo o tloga le mogala jwa ba ga phela le ena ka gore re be re mo tseba right a gona gore re ka e tšhabela ewa kere mokgekolo o tloga ka mogae a sa tekwa ga botsa e ya moo a kere ba re o tlogile a re o nyoko ya tleliniking a sa tekwege ga botse yena o ya mo o tlhabega le mo ntsheng bošego nna ke hweditše founu go tloga mo ke be ke le ntse a mfounela re moro wa ka ke teko ga botse mo ke leng ntsheng ka re na molato ke eng a re ke hlatša maji ka re o hlatša maji ka lebaka la mokgekolo go tla jwang gore o hlatše maji na o jileng a rawa ke te tlhwetse gae mo a segale ke be ke tlile ntsheng re jwang mokgekolo re go organize ambulance ape go hloka maitemogele motia gore go njwele ga o founela ambulance mo founung go na le nomoro sentse rengwe e taele pele before ba tle go referela go sepetlele se o riang o le go mo go sona jale re ganeletse yona nomoro e wa ya mo bošego ka ge re sa hwetse thušo go fitlhela ga batlo mfounela re go njwele ke tekwa bokao remember ke tsebe seemo se mokgekolo a leng ka gare ga sona a ke na le ena go fitlhela mo yena thomang a mpotša re no lokologo ka robala ke tekwa ke le kaone mara ka sa swerege ga botse mo bošegong a bja matla go sa ke a founa gape gore mokgekolo e le jwa gore moro wa ka ke tekwa ga botse ke ra ke foune le banna ba go baneng gore nka kore re ka hwetša ambulance jwang go ba koloi jwang mokgekolo mo a tlogang ntse moti a tšea ke private man a tšea ke koloi ya go hiriwa o tšere ke ambulance e re feitšeng re kgona gore re fitlhele santritas ge ba tšea mokgekolo go nyakega eng ID ge ambulance tšea motho go nyakegang ID number so re tlo fihla mo ID-eng gore go riega jwang mokgekolo a tloga kwa etla ka gae ke mmotšišitše le mo bošeng gore na why o sa founele bana ba gago ba basetsana ba babedi na wa ba tsebiša gore ga o ga botse o kgetha nna ke le gole mo ke leng ntse ke sela gore ka mogae re hwetse borotho nka baka la eng o sa founele bana ba ileng ba gago a re bana ba gago ba mohlatswitše ye ga itšedukile re la mokgekolo a re tlo hlokofala e le mojiji ke sa itšeja ba kgona go gana mmagwe le skipa gore a seapara se e leng sa mmana ke seapare skipa sa monna mokgekolo ka kwa lapeng o sa la fo fila gore o na le bana ba masogane e seng ba dikgarebe ga itšedi wa phela malapeng a batho ba be ba nyaka ka malapeng a go jiwang
right a ke ga a kere ke noko e fihla motia gore tabeng ya gore mmago bona a kere rolela ka taba gore why bona ba sa tseba a kere ke nto elelago ka yone mmago bona ga ba founela ka lebaka la dilo tse di diragetseng ka gare ga bophelo jwa ga di dira ke bomang ke bona note nna ke go thaeditše ke bile ka lapeng la tate go fitlhela a tlhokofetse go fitlhela ke thega mogekoloe le gong jwale ke sala ka kwa lapeng a re tswale pedi motia o tlo kgone go kuse ga mogekolo a ba motšea ya sepetlele ore mo go nna gore ke kgopela gore nna ke mo tseleng ke kgopela gore ga o etla ka mono ntle le ID ya go ya taba bophodisa ya e bolelelang a e gona go na le batho ba ba neng gore šetša tlatseditše a go ka ya social working wa nyaka proof ba ile go botsa gore motho o re boditše gore monne o ba dula mogekolong ene ka kwa lapeng o ba support ka yona 1.5 eo madi a go tshweng le a nyakile a re mo go yona motia ke tlo fihla ma kore ke nyako re bia ga botsa ke nyako gore batho ba gakanege batho ba re segiša ka batho ka malapa ga ba rena mašuena go ba rena re segiša ka bana mokoni mosekolo a fihla sepetlele ba nyaka ke emergency a kere a tsena ba nyaka ID gore ba kgone go mmulela file mosekolo a ke etla mo tseleng kere nako go tlele leng tša go ja plastic a bolelago ka yone shoprite mosekolo maleng ntsha ya rieng a kgone go ja tshwane le ba bangwe ke mo founela ke tla mo tseleng kere a re kopane mo tseleng o tle le pase ya motswadi ya re fitlha re kopana ke a motsa kere monape ke ya ka sepetlele o re go diega jwang kere mogekolo a right o jetse o bonago ke di swere ka mo o ka go bula society o swere tša go ja mara mokone a ile bula society sa things ka pasa mogekolo wa ya sa ba tatetše yona wa ya o swantse gore ke tlo go kgole ke tle ka gae ke tlo tšea pasa mogekolo ke re tlo bula wa ya sa tipule le sona mogekolo ka gore a ba se disable a ke fitlha mo go yena ke tšea pase ke gomela ka kwa ke fitlha ke bolele mogekolo o dutse mo godimo ga wheelchair o re morwa ka ke teko ga botse ke rena mogekolo go senyegile kae mogala jo ka montle wa mmitša gore a tsena ka mongakong gore ke kgopela maji aka a leng kwa lapeng la gago ke a tlhaletšeng ka mogare ga pakete a tle kwa lapeng la ka ba tšhele ka toilet e le mogekolo o botša monne gore maji aka ke a kgopela a tle ka gae a se nne ka gore maji a tsene ka gare ga jeng ke kgopela maji a tle ka gae a tla tšhollelo ka lapeng la ka kgopela gore mogala jo keng ke mokgotsi wa mogekolo a ke tse gore wang kwana go thaeditše ga mogekolo a le mo wheelchair o tlatša maji a mafelelo ke le gona ntšhela mo godimo ga mmele ke na le ena le mo godimo ga mpete ke ra go le batho ba go thuša mogekolo ke a leboga ke gapeletša gore mogekolo ba mo nametše mpete ke mo saenele maji ke tlo saena maji ke diemo tša tšhoganetšo tše re bolelago ka tšona mo ke saena maji mogekolo ba tsena mo mpeteng before a kgaoga mo mpeteng wa mpitše ke a tsena mo go yena a ke tsena gore ke mo sware ke mo rapelele mfo ke tsena ke reke man se ba le kae nako ka tabe ya madi e go ka gaya ke re ba ka kwa lapeng o na le lekgaetšedi a ke e mogolwe wena o sokola le mogekolo ke ka kwa sepetlele ke bitša ke mogekoloe o ra gore nka fotloga mo ke tloga motia ke ya sepetlele marago ke bitša ke eng ka kwa sepetlele nkweswara sesi wa e kora buti o e bea bua mpolelwe wa mo kwešiša gore taba madi o re yena e sepetše jwang so mama o re ba tšee madi ga a tladitšeng ba sepele lona ka gare ga koloi ba tle ba tšholle ka gae a e gona ke a gana o tlo bolela jwa le mosotitira mmago jwa le wena no ra gore re tlo gapeletšega gore emenyana mogolwane potsiso go tlhatholola tabaenso a kere abuti gore o be a le gona mama gago o boletše gore madi a latiwe go motho a beng a dula le yena ile a tiša ka lapeng e be re le mo sepetlele re le ka moka a bolela o ka re a re dire jalo re bolela o ka mogotsi o sa le gona o sa bolela le banna a ke bolele nna ka founu aowa mokone a ke go tlhalosetše ntumeleng ke beng ka tlase ga taolo re faneng sebaka gore re tle re kgone go ka e fetša gabotse taba e nto ngwe le nngwe e leng gore e na le tshele ka gare e na le tharollo ene e botse ge fela re ka ra e hwetša gabotse ka nnete kwa pele o boditše wena ke mogekolo gore madi a ya tšholelo ka gae a kere a fihlile ka gae madi a wa tšholotšwe a se a ba fihle a se a fihle a re boele mo tabeng ya gore madi a se a ba fihle ke bolele ka mogoko mogekolo o na le lapa la gage mokone a kare ke tlhalositše mo kare ke nna Robert mang mabuša mogoši mogala jeo e be le mokgotsi wa mmane be se mokgotsi wa ka ke tse re wangkwana ke go kwa gabotse ga mmane
le mogala jo mana mofopotse mogotsi wa gage a kere go na le ka mo sebaebeleng ba tlhatholola gore motho o kgona go nyala ka la boswadiang ke beng ke seeme tseleng ya mmane fele ke bolela gore nka lapeng la tatane lebaka la gore nna a kere bona ke basadi o bolela go njalo gore o sa bolela le monne eo nna fele ke be ke tlo mogala jole kwa go wena ke nyakang ora a ke botšiše mogoši ke dumo tseba mane godimo ga ditatofatšo tšeo latofatšwang ka tšona go bile le ditshenyego ka gae ke ilelo re a e tseba ke re gore re sentse re tšee diaparo re di bee kae di diketle e a tsebalega ke lena papa le šomiša goba le tšere kobo tšeletša mokgekolo le re le bolaya ke pefo go diegang fao mogalaju ke leboga ka kudu ke be ke tlo di fetola tabeng ya ke kwela bolela polelong gore diaparo tše motswadi a go hlokofala di apere ke di hlatswitše ape bagaladi wa gešo nna emanyana mama emanyana ke tšona tše diragalang le bile a ka bolela le bona ka difounu ke gana tšona tše a ko go botse mokone ke re nka go tšea mo le go njala re tloga kae kwa gae ka go bulela ditharanka kae ka go ntšhe diaparo tša mosadi tša mokgekolo wa go hlokofala di apere o di bona le diaparo tše ba bolelago ka tšona tša mokgekolo o di bona ke ra di-prove ke swere ditharanka ka mola ke robalago o boloketswe Pegasfort and ga a bolokelwa re mo tabeng ya go bolokela ga botse ke inyong ko mofetola ge mokgekolo a tlo bolokela ge motho a tlhokofaletše sepetlele go na le mmušare a kere ka mo sepetlele o tlhapiša ke nna nka tlhapiša mmane a re tsene mo ke tswale kgaetšedi ya kere le ba babedi kwa sepetlele a ke dire so mmušara wa sepetlele a re tlhapiše swara stopo go fitlhelela lena le tla go se tšea then lena le go bonana le ba mmušara lena gore go tloga mo lo bereka yes ntwe ka go iria ke gore ge mokgekolo a robala ka kwa ke nna ka go saena bohlatse jwa gore mokgekolo o robetše ge mokgekolo ga a transferiwa a tloga sepetlele ya mmušareng go nyakega signature ga mang ya motho ya go ba gore ke founela sepetlele ba re ke tle ke saene a ke botšiše mogolo wake ke a gokwa go na le taba ya go ya go nyaka go tseba gore mokgekolo o jele ke eng ba re e tla ka wena gore go swantse go iwe mothong ka gae ba reng o ka se tlo go nnoši man for ya lena le bommangwane ba ke ya ko gore o ka re o bontšha taba gore mokgekolo o lile ka bona bommangwane bo monyanana go padileng gore mohlomong o ka sepela le bona ge e le gore go jwalo ga se wa sepela le bona ka mokgore bjang ka gona a kere mokgekolo o tlhokofetše la boraro ka mokgoko o tlhalosetšang ge go feta letšatši polelo ya gore nna ke etswe ke tlhole ke diang a etswe mo go nna kere and le gona ke se ka ba ka bolela gore e tswa go mang a ke tse gore a etswe mo go nna motho a robetšeng ka mo ga se ngwanake ke mmane o na le batswadi a kere ande batswadi ba gagwe ba sa phela mfo a ko go tlhalosetše ke re nna batho ba ke phelago le bona goba ke rapelago le bona ba ke tswago go bona nna ke tshunga ke mogolo kwa tsore lebaka la gore ke gane go sepela le ke lebaka la eng ke lebaka la gore batho ba ke rapela go le bona ke golofela gore modimo a nkuti le bona re se ka te tsweleletša go batho ba go bane gore ka moswana ba ka ra ba feletse ke ditaba ba bolela ka rena a ke tsorwang kwana ke go thaeditše ke re ke motho wa thapelo ke a dipušeletše ke motho wa kereke nto ke palanago le bona le dikgaetšedi jaaka ke batho ba ba tetsentšhitšeng ka gare ga majwala a kgethetše bophelo jang ko gore ye mongwe o hlokometše batswadi ba gaga ba thaetša ba bangwe ba kgethile go phela bophelo jo ba bonyaka nke se eme go bona a se tšeka tšeo ke tša bona ba tlo šala ba dipotšiša ge mogala jo a tlo tlhokofala ke ena le ena ka mo morago o nkgopela ge ke ya ka kwa morago ke na le ena ke fitlhe ka mogo eno remon ke kgopela o tšee tšhalete o ye o nreke lephanat mokone ka hlapiša mogala ditlhogo ke mo hlapiša mabakime o re ke kgopela o nreke le grandpa lephanat mo gausi le mogae go bona tax shop mara ge ke re ke a tswa mokone ge ke fetse o tswa mo lebating ge ke ketima ke tla mo toilet ke a swarega mo go nna gore mara mogala jo ga ga botse man ge ke gomela ka ko hwetša mogala jo felela ke maatla ke fitlha mo go wena gore monenthegeng ka mo moraga ga ke moswere ge mogala jo ga o kgaoga le mo diateng jaaka a nkgopela gore ke mo rapelele mogala se senkane a butia go alla wena o sega kgopelo fetolo ge motho mmona gore o gausi le go kgawa ba o na le bothata ka montle ka mo go na le batho ba bagolo ba go feta wa e sa kgopele thušo wa e sa re tla le boneng wa e batswadi ba be tshwanetse gore ba kgaoge mo godimo ga gage ena gomola bona gore go riagalang bonane ke kgopela gore pele le tswalela because nako e gona mogoši le ge o ka uta ka mokgomolo o mongwe ka bolela bogwari wa bolela ka bogwari le botswerere wa tse gore mmago kae
wa tseba gore mmago kae le ena marobetšego le ntata marobetšego wa tseba gore o motho o mohutama fine wa e o bontšhelela wa e ke kgwetso ntšhelela ka rega tša go ja o go tšhellang gausene ka rega tša go ja gape mokone re ilokišeng yeah a re kwaneng go a kgonega gore polelo e bolelang ya gore motho a mo tšhelela di a kgonega gabotse ke holofela ke re gabotse go tla mo ga rena kere gabotse a ke tla mo le nna kere ke tlo tlhatswa leina laka wa tse gore go bua mokone ka gore mogala jo ke fala ke mmona mo TikTok akere ke nagana ke re go tlo ba le diphetolo akere go dimo ga ditša di bolelang o re ke bolaile motswadi wa eko yeah o re ke mo tšheletše le poison akere yena wa mo ga nka fetša ga nka re fetša go ria mo ka kgwetša phetolo ya gore ga se ka bolaya motswadi ke direng jwang wa tseba nna ke bonafo go boletše polelong wa buti wa re batho ba bagolo ba sa le gona ene batho ba bagolo ba leng gona morota mo go a lwewa mo ya ene ntwa bana ba motho a e botse ebile ga e kgahle go nyakega batswadi ke a leboga mroka mo go nyakega batswadi go nyakega o a beng a le gona se se o nyakega diphetolo tša gage a buti le ena o nyaka go hlatswa leina la gage ga ke na bothata ba gore ke tle ke ba tšee ke ba iše meropeng re nyake go tseba gore ga botse go diragalang ka mola gae fela re ka se tšee taba e le so e tlhakatlhakane so rano ikuka ra iša meropeng e le so Yeah. a re nyake go ya go kwa ditshele re nyake go ya go kwa ditharollo se ke se bonang se se ga a tshepe ngwana a buti ya ge ebile ga mmone le motho o moraete ene a buti le ena a sa kgona go phela le sesi ka lebaka la dipolelo le mokgwa wa makgotla a leng gona batswadi ba bona ba robetše and then bana go šetše tlhakatlhakana ke kwele polelong o gore o ka re le malapa a mologane diaparo tša bahua di kgone go dula mo bahua bolokelwang because go na le tšhetšherekano ka gae so mo khintate morota go nyakega batswadi mo ke ntwa ene batswadi ba seke ba tšea taba ye gannyane go na le ditaba tše dingwe ntate morota re ka re ge re di dulela fase ka gae ra di swara ya ba meeting ra di lokiša dialoka go ne taba tše dingwe gore di loke di nyaka seporofeto ene seporofeto sa phatlalatša sa go kwa ke mang le mang e re šupa gore moroka ba dule fase ba ipolele be ke e tlang ba boemo nna ga ba nthomile ba swanetše ba e thome ba e fetše a se be ra kwa gore madi a feletše kae abuti o re mmage moretše gore tsa mo botša mokgala bo o moditše mo pele ga gagwe sesi o re madi a tšholotše ke step father ebile ba be ba tshuma baketa abuti wa iša kae ke taba ya madi ya bobedi ke taba ya tate gore tate o robetše ba lla ka gore wa e bahu ba felela godimo ga diatla tša abuti wa ikwešiša o molatofatša le go mo tšhelela o molatofatša le ka go mo tšhelela o na le thokolosi ye mo tshwenyang bošego le mosagare ga re e gane thokolosi re ka e rapediša ra e phetiša ya tloga lapa la batswadi ba lene le bothata ene bothata ba gona ntate morota a ba leboge gore bo tšweletše mo January gobane go ra re gone jwale ge abuti a ka riega se sengwe se sempe bana ba abuti ba swanetše ba tle ba feleletše ba tšhaba mang rakgadi ya bona ge rakgadi a ka riega se sengwe ba go latofatša mang abuti malome sa rate ke bana ba motho ba hlokana ba Ka nnete. mo bophelong a Ka bone nnete. gore ba ka mologana mma go bona moya gage o ka se robale ka khutšo moaleng bana ba ba sa kwana lešata le šetše morago bana šiba bona ke sefogohledi so nna ke be ke ne kgopelo go meloko e mebedi ge e le gore ba nyaka go lokiša lapa le ke kgopela ba mogekoloe a sepela le tšona ka mogae o šetše le mang ka mogae ke šetše le morwarre wa mafelelo ema pele ntate morolo bona mmago lena ba se a nyalwa mama na seng o ba sa hlabiša okay o be a sa hlaga papa go lena o boloketšwe kae ke mo company ke kae mo cabrief ke gamang ke gagwe ke ga gage eh and then mmago lena o boloketšwe kae boloketše Bakersford gamang ga gabo ga gabo mm gabo lena ke kae
ke mo boloketseng papa gore wa bona se se maria ne ba re ga bo bona ke mo cabrief mo go boloketsweng papa go bona mma go bona o tse o bolokelwa ga gago ka gore a ba motlhabise alright bana ba le ga bo bona jwang mma go bona a boetse morago ga gabo ka gore ge bana papa go bona se a hlaba bana ba renwa ga gabo bona mogolo ge re šala bana go agiwa lapa mola le aga ke mosadi le monna go ra re ke ga gabo bana ka mola mosadi o mollo mongwe o swanetse gore le ge a se ba hlaba ge go ne dipoledišano ka lekhu go tswa kgomo a legare mosadi a bolokelo ga gage ka re gonjwe le ge ba ya go hlabiša mma go bona ba swantse ba thome ba ye mo epolola ku ba ye go mmoloka mo go nyakegang gona bogadi ba gage ka re a ka se dule kua lesuka la gage le ngwadile fane ya gabo a bolokile ke ba gabo o swanetse go tla go buiwa a ye go pheta ke ba bogadi ba gage a boloko le mogatšage go sa ne le taba ditaola di a hlatswiwa ngaka ge e robetse go ne le ka mokgwa e phuthiwang ka gona lena le alwa sone mara lene mathata a ileng gore a le ama a lapa lela la bolena mma go lena gonjwa le o robetse le mmolokile Bakersfort mara diaparo tša gage di cabrief ka lapeng la gage di tsena jwang diaparo santse di šale ga gabo mogolo mo a boloketsweng gona di tlame ke bo malome ya ge kua ba tle ba di tlemolle di dule koo sa mokhu se ba mo mokhu a boloketswego gona re ka se re thoto ye e leng mo ke ya mme mme re mmoloketse ga gabo sa dire re ga a nyalwa gona gore sengwe le se sengwe le bana ba gage ba swanetse ba dule ga gabo go ntse le o tswile ka gae go tseba mang gore ntwa e lena le ilwang ke ntwa ya sedimo ye e leng gona gore badimo ba bomma go lena ba re bana ba rena ba nyakang kua ge le buša ngwana wa rena go na le mathata e leng gore re swanetse re a nyake ne ge go ne ntwa ka gae ya bana ba motho ka leitlho la senama o tlo bona ntwa ka leitlho la semoya e tlo go botša re go ne phoso ngwe e diragetseng ene e kgolo ye e leng gore batho ba a ba e lebelele le tlolwa la latofatšana la bolayana la bolelana gampe bana ba lena ba se etelane gonjwa le se re ka re ra monyala re monyalela kae ke ra gonjwa la e ba ka re go ne mogalabišule wa monyalo o monyalela kae buti ke ngwana lesogana papa go ntšhitše magadi a hlabiša mmage le abuti a ka re go a hlaba o hlabela kae le nyaka ditšhegofatšo tša lena medimo wa bolena e le fele kae papa go lena le mma go lena be ba hlalane be ba se ba hlalana mma go lena o robetse madi a gage a tšere ke mokgotsi madi a tšea ke mokgotsi le ne ga bolena lena papa go lena le mma go lena ba se ba hlalana go ne molato mo medimong ya bolena go ne phoso ye e leng gona ene gore re e hwetše ke ge re ka berekišana gore re e hwetše ge meloko wa bolena e ka tla ra dula fase ra bona gore re bereka jwang molao wa ngaka a e robale se a nyala mosadi nna ga e ba lelapa e ba le bana ebile bana ba gage ba mo ilela ka ga gage a ba ilele fela bana ba ilela ge ba hlabišitše ba feditše ebile le bitša ka sefane sa gage a botite ya e ba monna go ne nto e sepelang mo ene le ka se e hwetše ga go loge le lebeletše ntwa e leng gona nna abuti a ke na bothata ba go le thuša a ke nyake selo wa kwešiša ke ngwago moswa o bophelo motho wa tekagela motse motho wa tekagela motse wa papa go lena le o lotile direng ntwe right fela before re dira ntwe right a re nyakeng go tseba gore le sentše kae pele nna ke bona abuti mo go nyakega sesi o mogolo ke bona go nyakega ba bagolo ba ga bomme le ba ga botate ntwa ye ya lena a go ne mo e tswang gona ntwa ye ya lena that's why ke re go na le ntwa wa bona go ntwa le tlile mo radio go tlo ba le ba bang ba le butšang gore le be le ya go dirang fela ba sa lemoge gore ntwa ya bana ba yo fella kae bana ba yo fella kae ba kwešiša
so diphoso di diragetse mme o robetse tate o robetse ga gonne gore ba ka tsoga kua ba leng gona ba tla ba re ba tlo lokiša phoso e lena le leng gona ke lena le ka lokišang phoso e a re leboge kgaitsedi go ngwalela Moroka a re leboge abuti le wena go ithwala go tla mo le berekile ka kudu go thomeng ka ona mokgo ke tsela ya go laetša gore lerato la bana ba motho le gona go lena le ka no ba le gagana mo le gaganang gona ka baka la diphoso tše le ka bane di bona tše dingwe tša gona le sa di bone mara nnete ke gore re a leboga ntate Moroka a re beng banna ba gešo a re thušeng lapa le ge family e rata lapa ya leaga ge family e rata lapa e ya tsena a itšhabe go tsena e kwa abuti gore ke hweditše megala ya gore ke seke ka tla mo shiba e bona e gona abuti ka go tseba gore no ditaba tše di swantše di lokiše o feleleditše a tlile mo leina la gago a la gabotse o nyako le lokile tša gape tša go tla ande ngwanabo le yena a feleletša a re no nna ke eme ke re ngwanešo o ndira tša gore so ntate Moruta a re beng banna re boneng gore re ka bereka jwang ke tla leka ka maatla ke bone gore re ka dira eng ntate Moruta ke no sebe a ke nyake go confirma ge re ka kgona le banna ba ka laboraro re tla thoma le wena le ge re ka e tlogela ka 10 ya bošego ya lapa le re ilokiša ifele ya ke tla kgopela re ilokiša ifele taba e leng mo a se yona a se yona ebile a e right ebile a e nyakege ka gae ene a go nyakege gore mongwaga re o thome ka gare ka kgaruru e ka e le gona Moruta re tle laboraro ne ga go ka kgonega o tlo bona Moruta go tlo tswelela sekhwirikgwiri mo gare ga batho ba go ne sekhwirikgwiri go ne sekhwirikgwiri se tlo tswelela sekhwirikgwiri mo ene a go tlo ba bose gobane a go ye go tswelela sa gole go tswelela sekhwirikgwiri sa gauso batho ba ka bolele bona ka difounu a o bolele le bona mara metlhe le metlhe ba na le dilo ka nna ge bona life tša bona di gakanega ba tla mo go nna swantse gore ba hlakahlakeng jo ka bophelo ba ke bolele le bona ka difounu ke na le lebaka la gore ge o fetša go bolele le bona ba ile go plana maka ka wena o ntse le bolela taba gore o nkgweditše ke motšhaedi lela poison o re o nkgweditše ke motšhaedi poison o dirileng go fetša gore a nkgwetša ke motšhaedi la poison ka tšhaba ka itša dibeke jaaka ka tšhabela ga sesi yaka a bolele nnete ka taba go tšhaba mokone a ko o botse gore go diegang kwa go di le maphodisa ga raro a tliša ke dikgaitšedi jaaka a uta dilo tse go baneng gore di dira ke bona ba nyaka gore di apare le ke nna maphodisa a tlile kwa gae ga raro ba rapela gore a ntshware a go kgonega ke senyegalele ke bophelo ke ra gore o rapela maphodisa jwang gore a tshware motho a ko go tlhalosetse mokone wa mmona motho kgaitšedi yaka ke re bana ba lela maphodisa gore a ntshware ke senyegalele ke bophelo a tla tetebala ka morago a fetša go nkgopela tshwara le ka mangakong a bolela le kgare ba re ke thatomagane mo founung are le nagana gore ke nako la re be re hlakela gore a butia ke ba e ba moswara a senyegalele ke bophelo mo founung ska bolela maka o ganape ke bolela ditše ke mokwago mokone o gana ditše go baneng gore ke di bolela ke di tsebang ke se bolele ditša maaka mane mokone gatlha ke eng gore ke fefo-tlatsi jwa maaka ka bona nna ke kgatlha ke gore ke tlimo ke tle ke bolele maaka ka wena a ko go tlhalosetse mokone nna ke nyokotse gore ge ke fetša go hwetša taba ya gore mokgekolo ba reng o bolaile ke nna ke mo ruile ke mogela metsi ge le fetša go hwetša gore na se nna ke gona mokgekolo mohlomong a ruiwa ke direng because of a pente e destroy bophelo wa ka mokone ga le tse go bane gore di a kwagala di gona ke a di kwene ke a di avoid o tsore ke tlo go gopelang ne mogoši Moroka o boletse polelong wa a re beng banna a re emeng senna go ba monna mokone go a bolaya ayo a go ye gore go na le bana ba go bane gore ba tetlemme mo bophelo ngase ka tepolai ba ka le tša go tshwana le tše motho gore ke bolaile motswadi mara no ke selle wena ke nyaka gore batho ba ke bolele bona ka founu motlone go na le dilo go bolela lelang yena o llelang
o llelang batho ba babedi ba robetse yena o yo robaletse ka mogae a re thušang bosesi ba bagolo ba gona bana ba ga ntata ba basedi ba bangwe ba gona wa e sa bitse bona ge ba sa kwane le rena ka nako nne ke re grade 6 ke sa le monnyane wa ya sa bitse ba bagolo a re ntata šowa ntlaba ke nna ke tso bitsang bagolo ka re tsa mo checkang ntata a gabotse ke mammaga punya ke le id ene ke re a ke bolele maaka e no ba gore go na le dijo dingwe ge diragalo ke sere ke tija video because one day I will use it as a evidence batho motlhomo ba ka nagana gore ke a gafa ba ke nyaka go blackmaila ngwana go ba ke nyaka go mosenya leina go ba ke nyaka gore a bonagalo fela ka motho mobe wa itseba nnete bona ke stika go tabaka nnete wa itseba kwa gaile go ka ba go na le mathata le butšeng ka maphelo a rena re le bana ba motho nna nke se botse motho ka phelo ka cause a ba jule le nna ke robala ka gae nna bošego ntse lela enganga dikobo a buta ka 2 wa tla bontlhodimela ke sa robala bona o ntlhodimela bošegobile o ntšheletse ka rega tša gojalesen wa omane wa rasa ke ra gore ge nta e go tosa mokone ge nta e go tosa motho a e tla go ikamela na so se se motho se go tosa se rometse ke nna na kamelang bošego wena a re dire so sesine o ka kgona go nthuša gore go be le batho ba family ba babedi ba ka bang gona mo laboraro mo gongwe ba ga bomme go ba ga botate ke tla a bitse ba ga bo mama gage wa tseba lebaka la gore a bolela ka mokgwa no ke nyaka ba ga bomma le ba bopapa wa tseba gore mokoni wa ya bolela ka mokgwa re ke bitse a ke se ba bitse tša ba rena ka kwa peka sefoti jalo ka baka la gagwe le gona mo tisempeng o tswa ka kwa ga mogekolo ba tsošitše tshela re ngwane wa mafelelo ka mogae wa last sport wa 12 years o mo hlabiša tshwana o na le ngwane e leng wa gagwe yena o bile gona a ba le 12 years a tsenela taba tša bašimenyana se nka tikiša tshwaneng o re ngwana wa mma o na le ngwana yena ngwane le o na le 12 years o tseba a robalana ke o na le kgolofele gore ngwana 12 years a robalana o na le o leng wa gage ngwana o na le bo 5 years 4 years le gona ka bana boya sa tšeile wa gage a ya mohlabiša tshwana ema pele gaejedi o se ka re look bad person o tšea ngwana wa mma wa re o mohlabiša 12 years alright ema ke le thušeng a kere mo gono bjale re moroka o bontšhitše taba gore re tle ka tharollo ya gore mogoši le ka se re thuše gore mohlomongwe re kgwetše meloko e mebedi ba bagolo nke ba tle ba be mo re kgone go ka thuša tabe gabotse gore le ga e ya tharollong ya dikgagara go ba ya meropa re tsebe gore le ba bagolo ba fetile tharollo e bile gona ya rena ge re lebane sone e gona ya gore ba seke ba kwana fela wa tsere ke nyakang sesi maria ke duma gore family tsene a ke re taba ba e kwa gone jwale family ga e tsene and then ge family tsene ke kgona ba thuša gobane nna mmereko wa ka o ko o tletseng ka mo radiong ko go kwa ditaba then ke ba thuša bana ba bešo ba tšatši le leng ba tlo nthuša le bona sesi wa kwana le bageno wena ba ga bommago o ka ba bitša wena re go fa task ya gore o bitše ba ga bo mamago a buti ba ga bo tate o kwana le bona kere ya kgopela gore wena a buti tšea task ya gore o re biletše ba ga bo tate re fetša buale ka laboraro re a boa kere re a boa laboraro dumelang ka laboraro re a boa re a boa kere alright abuti re fetša bualo moroka re tsene ka motswetšing mogala bola ge šutlolwa le rena ka laboraro re a boa morota nako a rena e tla ba o tsena nna ena kere ka nna ene re a thoma re tlo swara nako morota nako a ka santše manetse ke mogala boa ga malefo ku ga e santše re tšhaiše ka 3 ge yena a tlogela gore re bereke nako e ntša e bona re ya tsamaya o le tsebeng gore mo radiong ke tlo o latediša ke yena lena le letsware ke latetše mo ke monno wa ga malefo malefo ka gore ntate morota re šaetša batho go njole re tsene ka motswetšing alright ke lebogile kudu go sa re gona re a bereka ya bosesi ke e beela laboraro ke a leboga ntate morota